Anthony Kanitha akoretwo ari murimi mwena wa Limuru akiuga mugunda wake wa eka 12 awigwatire mwaka-ini wa 1983 gitomboya-ini kia Maguo kuria hindi iyo kwari kiharo kia monanio gia Kiambu. Kanitha ugite thina wa ngucanio ya mugunda uyu yambiriirie riria kanjo ya Limuru yaheanire mugunda umwe maita meri kuri kanitha, mugunda uria wariganitie na wake. Katika mwaka wa 1997 council the same council walikuja na wakagawa hii shamba, wakagawia watu wengine na wakapatia title, bado nikiwa kwa hii shamba. Kurumirira ngucanio ya mugunda uyu na kanitha wa Seventh Day Adventist kiumia kihituku, Kanitha ni akorire miti iria ikarire gicunji kiria makoretwo makigucaniria itemetwo ni gakuo ona thengia wa cira wa mugunda uyu gukorwo wambikitwo igoti-ini. Nimepiga ripoti, lakini wakati sasa nimekuta miti yangu imekatwa na imebebwa, nikaona kweli maisha yangu iko hatarini, kwa sababu hizi ni mali yangu inachukuliwa na sikupewa hata hiyo eviction order, sikupewa. Kanitha ugite no akoretwo akiamukira thimu cia kumuguoyohia kuma kuri matoikaine aria makoretwo makimurutira mukana wa kumugera ngero guku akiuria maafitha session ya borithi ya Limuru gutafanio thuthuria. Tangu mwaka wa 1983 ambapo nilipewa hii shamba na Limuru Municipal Council nianze kufuga nyuki. Ruhonge rwa mititu nirwo KFS aria mekinyirie mugunda-ini ucio nio mateithirie muthuri ucio gukinya mugunda-ini wake kuona gicunji kinene kihanditwo miti. Ngucanio cia migunda ni ikoretwo ikiyumirio mahinda kwa mahinda, kuona andu aingi ni mendaga kuigwatira tiri na amwe ao manakorwo makiwigwatira na njira ya ngungo. Girifotera Kameme TV mutamburuko wa mohoro ni njitagwo Wangui wa Muiruri.